Jam-jamai tu saka jam-jaman na makai cina na sulivat. Saka tu saka jam-jaman na urja sopi na kai na cemas. Imazai tua jira a sangasan. Imazai tua pijo a kayan. Imazai tua ita karan pajo supaja puru a karan. 历代至上7节1章到40节。Sa aichu nekanu kina salisanan. Saka kita supui nanga demotiana gemalo. Satu tsua sinapuru kai imazai tuan tapuru kato ita karan，他们都是这宗族里的族长，也是英勇的战士。他们的后代中有17200名能作战的战士。爱出开诺什么？新米奇给马在多历在之上，7章11节。Satu tsua kajaman asini pupatarawan， 成绩谱系指英勇战士。你是否有过一种经验，就是在你眼前有一堆你不曾相识的名字，却令你有所感触？对此，我曾有过2次深刻的印象。第一次是几年前参观国家人权博物馆白色恐怖绿岛纪念园区与白色恐怖集美纪念园区时，当我面对大量受难者名单，不禁涌出复杂的感受。那数以千计的名字，绝大多数是我不认识的，仅少数曾经听闻过。对这些名字的印象来自阅读228事件与白色恐怖受难者相关史料的语传记。站在这些如圣经家谱般所列出的一个个陌生名字前，我尝试以恭敬沉静的态度，缓慢的小声念出受难名单的一部分，去感受受难的苦痛。比较有感的是，在228纪念馆中念出嘉义与屏东的受难者姓名，因为里头有努力护卫过我的家乡的战士。我听说亲人中有一位当时是高中生，带着热血参与围攻嘉义水上机场的战役，后来在肚子留下弹痕。我还听说有一位长辈在228事件期间离开屏东老家后就失踪，多年之后因着政府的频繁道歉，家人才确定他受难的终结。另一次是为了撰写历代志族谱的信息，我耐着性子把经文中的那些名字出声念过一遍，尝试去感受作者陈列的姓名顺序中所隐藏的信息。我发现在第7章族谱的一大串姓名当中，夹杂出现7字战士。在历代志，战士显然是个常出现的字，多次随着族谱的名字出现。有关战士的叙述包括他们具备作战的技能和英勇的意志2个层次。这肯定了以色列今天之所以存在，是因为有这些英勇的战士借着作战的技能，英勇护卫着乡土而成就。他们流出牺牲奉献的血，维护了整个社群的安全。他们充满勇者的血气，为当时的以色列保留具举生命的血脉。对以色列社群而言，若没有这群勇士的牺牲奉献典范可效法，从巴比伦归回重建信仰的运动就不会被带动起来。若没有这些勇士，上帝对亚伯拉罕家族的应许恐怕也会停止在巴比伦，迟迟无法重新展开。同样的，我们可以借着传述各世代祖先中的勇者之名，作为感恩的典范与纪念，并从族谱的阅读和成绩重新认识我是谁，我在哪里，我在做什么。有民间成立的黑熊学院近年起努力推动台湾民反教育，为要唤起让台湾成为自由之地、勇者之乡的意识，继承昔日战士的精神，使自由勇气落实在台湾这块土地上。Sinaya tu coka jaman-jaman papupi sulit janutin aichua sesangasa sebalitan tayo toa kisamula toa pailing toa kini taalalan toa kini semkadan toa saruan tayo aichua maraka raka si tayo masih toa pisur masih toa papupisur noa cemas kanika cemas
matainu remus matainu izua namatusoa kakaizonanga akadunangan tayaw saka pasamaraw tanutin latinana kemelang aichua ta supu-supui na stesanga sa sawalitan tayaw na semalivan ta maju toa kisarapai toa ki paura lakwa masa mavana kisamula masa mavana pisura rakatsan ya maju sakana makana kiichang toa markana kuya tayaw makaya ta maju kichubungan toa ngaru-ngaru amarka rakat tayaw saka tijen na kwenyu kati na pasor taichua na matutsu pisul achua ta supu-supui na rakat sa tayaw amarka ngadan mavana taka kecoran saka latina na remuus latina na temavrak saja pasusui saka nama katina 重新认识 dimakan izeno na nakan kumudakudakan ayaya pasamarau tuamana kata picuran amasijua tu akiliva kanua cemas nama kaita majona izwanga kaizwana na kadunangan remusanga tu kine cemkelan tu mapola ta alalan ayakana papupisur pasamarau imazai tu kusinupuan tayaw satu cuaca zaman-zaman asini pakini menemukan jem 怎样的人是真正的勇者他给我什么榜样怎样的人是真正的勇者他给我什么榜样 Sinai tu cuaca zaman-zaman arutaga luina kinamnem latina laga malu kinamnem sakaka inuri 主上帝求你赐我勇气好让我呢成为见证福音的榜样加入得救谱系家族中成为你国度中的一份子靠耶稣基督十字架之名归属于你奉主的名祷告阿们 Mali-mali tu suka zaman-zaman nama katina misa selang sumupu kilaroy to kay no atsamat Malia nekano chino yaku to pinawanan akina chasyanan Lata ginaloa patsuna ay siya linotian sa tiyakamalam to amarka siya sangasana sawalitan la namasidwati na kamalam to rakatsan pitsuran yamadu saka aminat sama sa makaya alamaka papupiso tianutin na mayotan tin tutsua jitay amamomal namarto malimali nga kinakamudan lakwa no nakipasuso tinto at samas manaro izuata pitsur izuata mamo kata raka sa izo pisur ayakana papupiso tianutin saka malimali parma kono ini kana malungwa ako sinusupuan lamuna na pazikatanga sa nupatsuni na nga gamado mumad sumupu akilaro ito sini panzazika to sa kadyaman-dyaman ay kanapasumaraw sa kamalimali latina na suliva to sa ini adavan taja pingan